Generalment s'atorga a directors de cine consagrats amb una trajectòria sòlida dins del cinema fantàstic. I un grapat d'aquests es poden considerar pioners. Aquest migdia en tenim un d'aquests valents cineastes que han obert camí. Realitzador de terror de poc pressupost dels anys 70, amb pel·lícules com Cannibal Girls, immediatament va fer un doble salt. A la producció, descobrint a un jove David Cronenberg, i a la comèdia esbojarrada. Algú d'aquí no ha vist Los Incorregibles Albóndigas? Jo no, però ja ho faré, ho repararé. L'any 84 va combinar les seves dues vocacions, terror i comèdia, i va crear un dels grans clàssics del cinema fantàstic contemporani, que ho sabeu perfectament, els famosos Ghostbusters, els caçafantasmes. Avui aquest diumenge tindrem Ivan Reitman. It's a great pleasure to be here in CJS. It was nice to see Cannibal Girls. I haven't seen Cannibal Girls on a large screen in 40 years. And I've been a very lucky man because I've been able to work with very talented people for my entire career. And it's a result of these very talented people, I think, that I have the great pleasure of being here. Diu que és un honor per ell que es projecti en aquesta pantalla de Sitges, que ha tingut la sort de treballar amb gent amb molt de talent i que està molt honorat de tenir aquest premi entre les mans. Més o menys. Ghostbusters in particular was a very special place in my heart. I had the great opportunity to work with the extraordinary Bill Murray one more time. And of course, as well as such extraordinary talents as Sigourney Weaver, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Rick Moranis, and many, many favorites. I know many of you are wondering whether there will be a Ghostbusters 3. I wonder as well, and I certainly would love to add to this legacy. Thank you so much for honoring me today. I really, really appreciate it.